Problem sa vratnom kičmom nije uzrok vrtoglavica. Bila je glavna poruka upućena lekarima opšte medicine na seminaru Pregled pacijenta sa vrtoglavicom u organizaciji doktora Dušana Pavlovića, osnivača Centra za sluh i ravnotežu. Doktor Dušan je objasnio kolegama da su položajne vrtoglavice najčešći uzrok osećaja okretanja u glavi, da čak svaki 5. pacijent koji se požali na vrtoglavicu ima ovo oboljenje unutrašnjeg uva, dok kada su u pitanju stariji pacijenti, to se viđa kod svakog drugog. 60 lekara je u punoj sali Gvarneriusa imalo prilike da vidi i nauči kako se izvodi Dix-Holpekov test, pomoću koga se položajne vrtoglavice dijagnostifikuju. Na ovom zanimljivom i interaktivnom seminaru lekari su se upoznali sa novim dijagnozama, kao što je vestibularna migrena i novim dijagnostičkim procedurama u vestibularnoj medicini. Takođe, dr. Dušan je prikazao i najnovije terapijske procedure, kao što je intratimpanalno davanje leka, koje dovodi do smanjivanja napada vrtoglavica kod Menijerove bolesti.